Kama hivi tunaenda kwani. Excellency. Kara apa kaka mu ko ne do ta ba ni ba kara do ka mu sai ne sa ba ndiye naende mogo ngoto bitangani mtegete mapema na bwe ntogoika lakini na nyoli wake entegete watu wanga na gokiru ngamwacha mwenzi konyora jibasa forms nkuwa neri ntobitato igetangani bali motaranyora kiform na tebi kiform karibu 50 nchibolete. I'll make sure ondwenzo tranyore form nkonyorare form aichorie omwana agenda school tewanani igende bya kabere lero nekiform tokwana na bitamare yo mahura nyorenga omugaka enyombe ya moyo ekyara mumromi nonkubola ari gikura sanye da mukwerero wose bus central ogadicide kwenda kubate kurororo manyanga ikona na tele basa yororo bere basa tokona na agaira ne ya basi oitangare toko nyore basa nigere ekautua sheri ritagare system ine toko nyora magire tabir karororo na no bol tiro bigete wosego bigete onsi yokomis igo onye ko abugo jifo migros kosego ato mumo sacho genda oye da ba centro watgara ngaiga toko nya fomiga ekiagera aswa kipe ko no wendo correct eto wotumia ID serejes igo montondo gwens watrite krose wori watrite gendo oro e basarin kurtorolo ro ile ndigira tatu pero neki form cha form 2 form 3 form 4 lima eta watu mwachire kaka mwaburi ji form mojiga nete mojo mwapira form 1 chi form chavo echire kare ngo tari kare yone ya ai tari kare yone ne ko mo goya niema ne omwana form 2 form 3 form 4 ne iko bujanje wonde ndo mwenye ila ndo mente form ya romera form 2 form 3 form 4 nechi form cha bana wa form 1 itoje kubago cyo muri mutini usomutini mu 1 so kabiri ikyara mpaka abana bagende school tumani bono kumanya school twachine tumaya kubarikira kitangane na rote kimiro misatu round ye ngateba ndi kimiro misana kero kimiro ni gisano no form 1 usina bachina benkake ikyara ni form 2 form 3 bako babange kibesa kibe muri rero muri bana bakwenda vocational training tabet ndivyosi umwana kwenda kwenda na tore naro towards the end of the month ikyara bana kiba ko form 4 batayete kwenda ko yindisa obugundi njoko bakane biba bayo njoka baba bayiga igo bana bakore form 4. We have set $1 million Kenya shillings to help you to continue with your studies. Na wale guys ko genda ororo emoje na wengine kiko agachague abaga kwanza bako nyotiga sakini kwanza na ndio bako rosia maji bako ku campus na baate charge etuwado sume biambe nero usanga yego sumo ni na cheleru okonyora by end of the month aro still 150
namwe yori bidrango jaro connect bone akoro siya sikibye iga abana bakorera form 4 yatwe amatem lakini naboko genda nene kero wate B naboko ndoko ni certificate kero wakore certificate okole diploma ekero kwa diploma okole degree okole masters okole PhD igo onye kwa yo matem tayo mwele wense tayo mwele wanse kwa mwele usipende mwele kwa site kwa ndakonyoni ya igo abantu bamentu Nyasaye gaturire moyo ese myaka kiende tigariti lazima kama simusi yento mwanjiro ndio kama ya sana ile masomo ndio tele e basa ya leo paikro mundo apply ro wonyoa nimeona bwana Osias Itumbe OSPD yuko bwana OSPD, nataka nikuombe, kuna watu hapa vijana wanajulikana wezi ya magari. You can imagine this small is a small town, my brother. It's a small town, but they are collaborating with some people here. Still, mtu anaacha gari nje na pato imefunguliwa. And these people, these criminals, they are known, they are here. The problem is not even police. The problem is umechangamike. Ikera waidia mambo mahite. If you more than enough is enough. Baranza kuiva kwa mbayo kwa wanza ikama. Ika awaidia wani mwere maila. Liuka. Lazima bakani. We must say no to crime. By all means. Kitu ya pili. Mheshimiwa Rapele Grade Dispensary na soto visi kana so visi ukanyera ama umunyeto na ama yogia ya kubwa abantu bagwaka simba ho simba simba ni simba ki abantu aba na kitenkanyora ama yogo oka bakuru ukanyana amachi bakuru Mukire kinone kene skinde gaila nako nyamba yogo do community service dispensary kararo ndio wapata mayogo magina aibe ko tana ya cheki mu arocho mondra ko bwa toro ka ko iba mayogo nduru umonda bwa ko ngote mayogo ne guru manya kila baada ya miezi tatu ngotumia karibu milioni 35 kugura mayogo ya tani kitu chance mayogo na alimentari hiyo lakini Mungu anjiri muri kwa banta Mungu anjama mwe kugamba peli level 5 leto ya kisi na soto ronka nyoroba usangiri milioni 47 kio meti yetu omo tiyo yarete kuna omuntu na jendi tuliyo kurunga gayi umunetari w'amahene ngachenji kabeko umunetari yonde kana chenji kabeko umunetari yonde kurasoete nangu kwana chibesa tubusangire 198 million aje kimiro nibere cyabete tose 200 million muti emoda ndiro no Amangana yipara anatiganya pele chipara abaheshimiwa bonds value na mawi sanse budget chipara chabu tangala iga chospi palibu tangala we chiwe chons ngoko hando lakini wewe esenge injo para ya koride mwanja chikole kame Nikobori mwenye wa msili no akanyeke Mheshimiwa aya oye kwa sababu wana haki kura
Kono mwana minto is a young man. Mwana mdada yana amanye Kenya kuitangale kuliko chora mwemsi kabere. Ngabono tata idro kona guys. My brother, koleni na asema ndana bao kule mwenye koko mwenye mtonyi. Musibon. Taati piamba mwenye. Tiyankuwe. Unemployment. Asabes, abaheshimiwa nane. Babubas. Nane. Bronze nane. Na umemsi mere wangi penga ntawa korna simbagazi. Ono mwana mungo manyete. Como de mere ante tokoreas. Aya. Piante leve. Inche. Laki piamba tele. Eke maana nkalinga ki jana onkango soka ko. Kingo soka yingo ile jisko rasma ikre correct. Ono ovare karo yo minto rasma biu. Na nira kumana ote bomana esinde na ndonga ya mose tokoleya ntigete neke manyanga tigabona mbate nyaro chenko ina najibasa libogrango ngende tukukwana iga tukukwana muntu tukukwana liram eze jibasa mheshimiwa wa bagrango so achichai kene chibali yarinye aike ne chibundo keke fosebe anze wa kama sasa chibo omo kutana oria montegerere abantu bamingi montegerere omo kutana oria abantu abari mafumbale ngo abantu abakambale ngororo abari mafumbale ngororo abantu bayingine fumbale ngeti bale ngororo bakayimuka baganza wakama sasa abantu bakabuneka abantu bameka ali omo murepi ne maiga yame oyo ngeti kirego ne aage tuli sasiga abantu yaminto njetima netinoberie sababu toko nao tiamboriga manya elimekero bachire batebrenya ki gatokole impeachment yeye entubwata ba MC 33 wakaranginga mubwata 33 inji Nairobi bago ikabaye ke deputy president bako nyale bali komuna bana ubari mwali Bueno, no vale. Bueno, voy a pagar Baco no va a tener aquí ni envío Baco UFA, Baco Irán. Ekiagera ekerbono va a imuka, vayana, anantoria en Cobangente, Abagaka, abantu batumyaka 65 bukigo. Baco isansa denga aquí. Watu wanaki wono mrweko rekanantu kumunya mushire ndiko kora muri na ene shimo mubeke enkobeya abagaka bariya bari tayi yasawa banjira banu riras naende ingobone da kumwe grace still na gendo mu wanje na njike na namsi yani meke de mbele basi konyore kuke bwana inche abantu tamana 150 million ejimwe ngo yabo umufreji na roho impake umufreji na roho yimurigete ama nyenyine yetu na mpaka chipara mshimwe ne ngapele chipara nchi alengo ewodi Bade 6 million. Ekere wodi ndeka rugrande kabwate 78 million.
acha ni kugamba ke ewote ya moyo msie o budget e chairperson ya budget ya what 92 million. Aija ya what 6 million. Kati muwanja mwidabanda naende mweneji ya senki ya chetoro gaste ya korekanete hivyo kama korte yake epale korudina Simba Igare Road pijo huko chikonyeriji pijo lakini hakine kanendo ama yeji alimo korigwa na harusi kibesa town aile Nyamache 80 million 30 million Ogurumbo 80 million enya kitari ya kabere asa abantu bakurwa rigwe n'epi n'ogwendo obutko mumonje toro nkonyora abanyina na inere record obutko bw'abanyina karibu 25 bakonyora abantu lakini nani matane toko tiki hiyo abanyina bakonyora abana gese nduru ya rosi marani ni rosi kakimbo korosi ogwendo rusi kibira sasa ki project kito oyibaralia ogwendo na rusi 3 million abekire Nyamache koga ni Nyamache be moyo na rira rusi bibira nyinge ko ruketi ya rich to kora Nyamache toroge susu ya bere moyo tumbi ya bere moyo niti ya tajire abantu bamwe ndende ndende ansela yake tano na habile mujumbe mwaka 10 bagere plambo oliga anyiro bosomo na science siniboke gakingo tenira abantu bane nekene ngoko kibono basiri ne twako mbekere sumu na melisa bobe dranga tenda sama abantu bane ele nteke mu ngongo bo Mungu yera sama hii. And my brother Obari tujame kamba ni abantu bali muwandera nento ndio tuende sana ya my brother don't follow abantu bali kende nkiyo ne buru bataita balete manyanga abantu bawumyete gusa abantu banento tiganterega naone kibagi cy'abana ekinaye nkwenda naga abantu banento mubansi mwawe tikikura ostina time around here on the grace bitanga n'ibanga gusabye yese lazima niki bidi Hindi kawa na habari na wale abantu mbao want to show you ninka naomba soka kuru lazima nda atongi kwa kurabia kurunga sasa nabiri kuma bora na